Ing module ni tungkol ya king pamagbawas kareng numero keng isip na alang pamag-grupu gamit ing Istung Istratehiya. Mas masanting na ating kang kebalwan keng subtraction para masaguling makasunod ampong makaintindi karing araling makapalog keni at asagutang masalese at gusto deng pamanyubok ang makaakibat keni. Pagkayari ning leksyon na ini, aasahan na ka na makapagbawas kareng numero gamit mo ing isip na alang pamag-grupu gamit ing Istung Istratehiya 1-digit na numero mula 1 hanggang 3-digit na numero. Makapagbawas kareng numero gamit mo ing isip 3-digit na numero ing tens at ning hundreds. Bayo ka magumpisa king panibayong leksyon, subukan meng pakibatan reng makatuking kutang. Kung apakibatan mo langan gusto ding kutang a 100%, magsilbi mo neng laktawan ing module ni, pero kung atin kang mali 50% to 99%, ipagpatuloy ing pamanigaral at pamanyagot keng module ni. Pakibalwan la neng pakibat karing makatuking bilang, gamitan niya mo ing isip. Bilang 1. Ing 8, ibawas siya keng 179. Ing 8, ibawas siya keng 179. Wah, gusto ka. 171. Kaduang bilang. 235, ibawas siya keng 5. 235, ibawas siya keng 5. Wah, kagaling mo. 230. Katlong bilang. Ing 9, ibawas siya keng 259. Ing 9, ibawas siya keng 259. Wah, gusto ka. 250. Dapat a bilang. Pilan ing nitagan kung bawasan tayo ing 8? Keng 178. Pilan ing nitagan kung bawasan tayo ing 8 keng 178. Wah, gusto ka. 170. Kalimang bilang. Ibawas siya ing 2 keng 439. Ibawas siya ing 2 keng 439. Wah, kagaling mo. 437. English yun tamo king aralin 1.1, yapin niya ing pamagbawas kareng numero keng isip na alang pamag-grupu gamit ing Istung Istratehiya. 1-digit ang numero mula 1 hanggang 3-digit ang numero. King leksyon na ini apalawak me ing kekang kebalwan keng pamagbawas gamit mo ing isip. Mas masanting na atin kang balo king subtraction para masaguling intindihan ing leksyon at apakibatan gusto ding kasanayan ang makaakibat keni. Isulat ya ing place value da ing makagulis a numero. Munang bilang. 426. Nanuya in place value naning 4. Wah, gusto ka. Hundreds. Kaduang bilang. 591. Nanuya in place value naning 1. Wah, kagaling mo. Ones. Katlong bilang. 728. Nanuya in place value naning 2. Wah, gusto ka. Tens. Kapat a bilang. 318. Nanuya in place value naning 8. Wah, gusto ka. Ones. Kalimang bilang. 403. Nanuya in place value naning 4. Wah, kagaling mo. Hundreds. Basan tayo ing makatuking sitwasyon. Nagluto ya imang lito 238 na pirasong pandesal. Penisalin na la deng anam.
Megluto ya 5 lito, 238 na pirasong pandesal, penisalina la deng 6. Pakibatan la deng kutang. Pilan ing aluto ng pandesal manglito. Pilan ing aluto ng pandesal manglito. Huwag ustuka, 238. Kaduang bilang. Pilan la deng apisalinang manglito. Pilan la deng apisalinang manglito. Huwag ustuka, 6. Tatlong bilang. Pilan na la deng mitagan a pandesal. Pilan na la deng mitagan a pandesal. Huwag kagaling mo, 232. Tara't lawen tayo at pisabyan deng pandesal ang niluto ng manglito. 238 minus 6 equals 232. Imang lito, may haluto yang 238 na pandesal, may kapandesaliyang 6 pilan pang pandesal ing mitagan. Ing sagot, 232. Bukod king lapis at papel, deng daliri o bage na pwedeng gamitan, king pamamilang, pwede taya rin gamitan ing kakatamong isip para agad tayang akwa ing pakibat kareng simpleng putang, lalong-lalo na kareng numerong ginamit na malatibong bilang. 238 bawasan yang 6 gamit ing isip ing pakibat 232 ya. Lawen taya kung ustuya ing pakibat. Kung pamagbawas o subtraction, atin tamong awsan na minuwen, subtrahen at difference. Ing minuwen, yapin deng numerong atsuking babo o numerong papakit amatas a bilang. Ing subtrahen, apin ing keng baba o papakit a mas mababang bilang. Apin rin ing numero na papakit kung makanano karakal ing babawasan keng minuwen. Difference, apin ing magsilbing sagot keng subtraction. Para aibiya ing pakibat na alang gagamitan a lapis at papel, gamit mo ing isip, ibawas tala deng adwang numero na atsuken ones place, kayari ibabataya ing numero keng tens at hundreds place. Lawen tala deng halimbawa, ones place. Minuwen, 8, bawasan meng subtrahen, ing 6, ing difference, yapin niya ing 2. Ibabaya ing 3, keng tens, ibabaya ing 2, keng hundreds. Ing sagot, 232. $558, bawasan yang 3, keng ones, 8 minus 3 equals 5. Ibabaya ing 5 keng tens, ibabaya ing 5 keng ones, ing sagot 555. 648, bawasan yang 3. 8 minus 3 equals 5. Keng tens place, ibabaya ing 4, keng hundreds, ibabaya ing 6, ing sagot 645. Keng pamagpaliwanag kanini, papakit na ing subtraction o pamagbawas alayang gewa o pepakit a pamag-grupu. Pakibatan la deng makatuki gamit mo ing isip. Mumunang bilang, 137 minus 6. 137 minus 6. Wa ustuka, 131. Kaduang bilang, 353 minus 2. 353 minus 2. Huwag kagaling mo, 351. Tatlong bilang, 216 minus 2. 216 minus 2. Huwag usto ka, 214. Kapat a bilang, 168 minus 4. 168 minus 4. Huwa ustuka, 164. Kalimang bilang, 536 minus 3. 536 minus 3. Huwa ustuka, 533.
Ipiya ing gustong pakibat gamit mo ing isip. Mumunang bilang 967 minus 3. 967 minus 3. Dua gusto ka 964. Kaduang bilang 874 minus 2. 874 minus 2. Dua gusto ka 872. Tatlong bilang 759 minus 7. 759 minus 7. Dua gusto ka 752. Tapat a bilang 895 minus 4. 895 minus 4. Dua gusto ka 891. Kalimang bilang 497 minus 5. 497 minus 5. Dua kagaling mo 492. Tinan meng gustong pakibat deng makatuki gamit mo ing isip. Mumunang bilang. Pantunan ing difference ning 436 minus 3. Pantunan ing difference ning 436 minus 3 equals 2 gusto ka 433. Kaduang bilang. Ing difference ning 498 minus 6. Ing difference ning 498 minus 6. Gusto ka 492. Tatlong bilang. Atin yang 107 ilito a lapis. Binyen nala deng anam kang lino. Pilan nala deng kayang lapis. Atin yang 107 ilito a lapis. Binyen nala deng 6 kang lino. Pilan nala deng kayang lapis. Dua kagaling mo 101. Kapat a bilang. Kung ing 7 ilakoya keng 198 nanuya ing difference no. Kung ing 7 ilakoya keng 198 nanuya ing difference no. Dua gusto ka 191. Kalimang bilang. Kung ika atin kang 128 abayabas at pengan mo ring 8 pilan laring mitagan abayabas. Kung ika atin kang 128 abayabas at pengan mo ring 8 pilan laring mitagan abayabas. Dua gusto ka 120. Ibiya ing pakibat gamit mo ing isip. Mumunang bilang 961 minus 1. 961 minus 1. Dua gusto ka 960. Kaduang bilang 874 minus 2. 874 minus 2. Dua gusto ka 872. Tatlong bilang 456 minus 4. 456 minus 4. Dua kagaling mo 452. Kapat a bilang 653 minus 3. 653 minus 3. Dua gusto ka 650. Kalimang bilang 757 minus 6. 757 minus 6. Dua gusto ka 751. Bawasan gamit mo ing isip. Isulat ing gustong pakibat keng kiluwal ning mabilo. Mag-umpisa pa keng 987 padurot. 987 minus 4 equals 2 gusto ka 983. 176 minus 4 equals 2 gusto ka 172. 454 minus 4 equals 2 gusto ka 450. 925 minus 4 equals
Wah, kagaling mo! 921. 189 minus 4 equals, wah, gusto ka, 185. 657 minus 4 equals, wah, gusto ka, 653. 876 minus 4 equals, wah, gusto ka, 872. 285 minus 4 equals, wah, kagaling mo, 281. Pakibaluan ing pakibat, kareng makatuking sitwasyon, gamit mo ing isip. Mumunang bilang, ing 8 ibawas keng 549. Ing 8 ibawas keng 549. Wah, gusto ka, 541. Kaduang bilang, ing 9 ibawas keng 859. Ing 9 ibawas keng 859. Wah, gusto ko, 850. Tatlong bilang, 127 ilakome ing 5. 127 ilakome ing 5. Wah, gusto ka, 122. Kapat a bilang, 235 ilakome ing 3. 235 ilakome ing 3. Wah, kagaling mo, 232. Kalimang bilang, kunan ing 6 keng 179 pilan ing mitagat. Kunan ing 6 keng 179 pilan ing mitagat. Wow, stupa, 173. Magaling, pagtagumpayan mo, deng gagawan. Isa-isip, ken pamagbawas o subtraction, atintamong ausan na minuwen, subtrahen at difference. Ing minuwen, apin deng numerong at tsuking babo o numerong papakit amatas a bilang. Ing subtrahen, apin ing keng baba o papakit ang mas mababang bilang. Apin rin ing numero na papakit kung makanano karakal ing babawasan keng minuwen. Ing difference, apin ing magsilbing sagot keng subtraction. Para aibiya ing pakibat na alang gagamitan a lapis at papel, gamit mo ing isip, ibawas tala ding aduang numero na atsu keng ones place, kayari ibabataya ing numero keng tens at hundreds place. Isulat ing difference gamit mo ing isip. Mumunang bilang, 367 minus 2. 367 minus 2 equals, wah, gusto ka, 365. Kaduang bilang, 774 minus 3 equals, 774 minus 3 equals, wah, gusto ka, 771. Tatlong bilang, 259 minus 7 equals, 259 minus 7 equals, wah, kagaling mo, 252. Kapat a bilang, 609 minus 4 equals, 609 minus 4 equals, wah, gusto ko, 605. Kalimang bilang, 897 minus 5 equals, 897 minus 5 equals, wah, kagaling mo, 892. Ibiya ing gustong pakibat, gamit mo ing isip. Mumunang bilang, kung ilako ing 5 keng 245 pilan ing maging pakibat. Kung ilako ing 5 keng 245 pilan ing maging pakibat. Wah, gusto ka, 240. Kaduang bilang, kunan ing 4 keng 845 na nuya ing kabuwana. Kunan ing 4 keng 845 na nuya ing kabuwana. Wah, gusto ka, 841. Tatlong bilang, ibawas ing 8 keng 689
nano ing pakibat. Ibawas ing 8 keng 689 nano ing pakibat. Uwa kagaling mo, 681. Dapat abilang. Ibawas ing 7 keng 148. Ibawas ing 7 keng 148. Uwa gusto ka, 141. Kalimang bilang. Ing 438, bawasan niyang 3. Ing 438, bawasan niyang 3. Uwa kagaling mo, 435. Isulat ing gustong pakibat. Bilang 1, 187 minus 3. 187 minus 3. Uwa gusto ka, 184. Kaduang bilang, 876 minus 5. 876 minus 5. Uwa, gusto ka, 871. Katlong bilang, 903 minus 3 equals, 903 minus 3 equals, uwa, gusto ka, 900. Kapat a bilang, 754 minus 2 equals, 754 minus 2 equals, uwa, gusto ka, 752. Kalimang bilang, 877 minus 5 equals, 877 minus 5 equals, uwa, gusto ka, 872. Ngeni anak muntatana king aralin 1.2. Pamagbawas kareng numero keng isip na alang pamag-grupu gamit ing Istung Istratehiya. 3-digit a numero ning tens. King leksyon na ini apalawak me ing kekang kabalwan keng pamagbawas 3-digit a numero ning tens at ning hundreds gamit ing isip mo. Balikan, ibawas gamit mo ing isip. Bilang 1. 318 minus 4. 318 minus 4 equals, uwa, gusto ka, 314. Kadwang bilang, 976 minus 6. 976 minus 6 equals, uwa, gusto ka, 970. Katlong bilang, 176 minus 2. 176 minus 2 equals, uwa, gusto ka, 174. Kapat a bilang, 675 minus 4. 675 minus 4 equals, uwa, gusto ka, 671. Kalimang bilang, 628 minus 7 equals, 628 minus 7 equals, uwa, kagaling mo, 621. Basa niya yung word problem keng baba. Ating 154 apay na yung libro ng Rizzo. May kabasa ng 42 apay na. Pilan pay na yung kailangan na pangbasan. Pakibatan ng kutang. Muna. Pilan pay na atin niya yung libro ng Rizzo. Pilan pay na atin niya yung libro ng Rizzo. Uwa, gusto ka, 154. Kadwang bilang, pilan pay na yung kayang abasa. Pilan pay na yung kayang abasa. Uwa, gusto ka, 42. Katlong bilang, nano yung kukutang ng word problem. Nano yung kukutang ng word problem. Uwa, kagaling mo, bilang ng pay na yung kailangan na pangbasan. Kapat a bilang, agyo tayo bang ibe yung sagot na alang gagamit lapis at papel? Agyo tayo bang ibe yung sagot na alang gagamit lapis at papel? Uwa, gusto ka, opo. Basic and word problem yung libro ng Rizzo at inyong 154 pahina, 42 pahina yung abasa no. Para akwa yung pakibat keng kutang ang mabilis panigaralan yung makalagi keng kawun.
Keng pamagbawas o subtraction, atin tamong ausan ng minuwen, subtrahen at difference. Ing minuwen, apin ding numerong at tsuking babo o numerong papangkit amatas a bilang. Ing subtrahen, apin ing keng baba o papangkit a mas mababang bilang, apin rin ing numero na papangkit kung makanano karakal ing babawasan keng minuwen. Ing difference, apin ing magsilbing sagot keng subtraction. Para aibi ing pakibat na alang gagamit a lapis at papel gamit ing isip, ayusan taya keng isip deng numero ayon keng karelang place value. Pitapatla deng adwang numerong at tsukeng ones at tens. Ibawas tayo ing adwang numero at tsukeng ones place. Kaya rin naman ing at tsukeng tens place. At ibabaya ing at tsukeng hundreds place. Lawen laring halimbawa. Minuwen, 238 subtrahen 6, difference 232. 8 minus 6 equals 2. Ibaba tayo ing 3 keng tens at ibabaya ing 2 keng hundreds. Ing sagot, 232. Keng susunod na bilang, 648 minus 23. 8 minus 3 equals 5. 4 minus 2 equals 2. Ibaba tayo ing 6. 257 minus 23. 7 minus 3 equals 4. 5 minus 2 equals 3. Ibaba tayo ing 2. Ing sagot, 234. Keng pamagpaliwanag ka rin papangkit na ing subtraction o pamagbawas aalanggewang pamag-grupo. Ibiya ing difference gamit mo ing isip. 258 minus 32. 258 minus 32. Wah, gusto ka. 226. 735 minus 14. 735 minus 14. Wah, gusto ka. 721. 487 minus 42. 487 minus 42. Wah, gusto ka. 445. 979 minus 24. 979 minus 24. Wah, gusto ka. 955. 388 minus 27. 388 minus 27. Wah, gusto ka. 361. Kompletwa niya ing chart, ibiye ing pakibat, gamit mo ing isip. 234 pesos, alaganing kekang pero, kekang seli, 32 pesos, pilanlaba din kekang sukli. 234 pesos, alaganing kekang pero, 32 pesos, kekang seli, magkano pa ing kekang sukli? Wah, gusto ka. 202 pesos. 387, alaganing kekang pero, 25 pesos, kekang seli. 387 pesos, alaganing kekang pero, 25 pesos, kekang seli. Magkano pa ing kekang sukli? Wah, gusto ka. 362 pesos. 625, alaganing kekang pero, 12 pesos, kekang seli. 625 pesos, alaganing kekang pero, 12 pesos, kekang seli. Magkano ing kekang sukli? Wah, kagaling mo! 630 pesos. 768 pesos, alaganing kekang pero, 57 pesos, kekang seli. 768 pesos, alaganing kekang pero, 57 pesos, kekang seli. Magkano ing kekang sukli? Wah, gusto ka. 117 pesos. 394 pesos, alaganing kekang pero, 43 pesos, kekang seli.
394 pesos, halaga ng kekang pero, 43 pesos kekang seli. Magkano pa ang kekang sukli? Wah, gusto ka, 351 pesos. Magbawas gamit mo ang isip. Mumunang bilang. Ibawas ang 10 keng 430. Ibawas ang 10 keng 430. Wah, gusto ka, 420. Kaduang bilang. Nanuya ang sagot kapag ang 467 bewasan meng 57. Nanuya ang sagot kapag ang 467 bewasan meng 57. Wah, gusto ka, 410. Tatlong bilang. Ang 679 bawasan niyang 24, nano ang pakibat. Ang 679 bawasan niyang 24, nano ang pakibat. Wah, gusto ka, 655. Dapat a bilang. Ibawas ang 32 keng 495. Ibawas ang 32 keng 495. Wah, gusto ka, 463. Kalimang bilang. Magbawas kang 63 keng 876. Magbawas kang 63 keng 876. Wah, kagaling mo, 813. Magbawas gamit mo ang isip. Pilinan niya ang gustong pakibat keng kilog ning kawon. 765 minus 34. 765 minus 34. Wah, gusto ka, 731. 198 minus 17. 198 minus 17. Wah, gusto ka, 181. 746 minus 23. 746 minus 23. Wah, gusto ka, 723. Dapat a bilang. 289 minus 12. 289 minus 12. Wah, gusto ka, 277. Kalimang bilang. 319 minus 14. 319 minus 14. Wah, gusto ka, 305. Di na niya gustong pakibat in column. 786 minus 65 equals 786 minus 65 equals wah, gusto ka, 721. 965 minus 54 equals 965 minus 54 equals wah, gusto ka, 911. 348 minus 26 equals 348 minus 26 equals wah, gusto ka, 322. 872 minus 51 equals 872 minus 51 equals wah, gusto ka, 821. 697 minus 85 equals 697 minus 85 equals wah, kagaling mo, 612. Pakipatanla deng makatuki, magbawas gamit ang isip. Mumunang bilang. 485 minus 32. 485 minus 32 equals wah, gusto ka, 453. Kaduang bilang. 159 minus 41 equals 159 minus 41 equals wah, gusto ka, 118. Tatlong bilang. 678 minus 23 equals 678 minus 23 equals wah, gusto ka, 655. Tapat a bilang. 566 minus 22 equals
566 minus 22 equals uwa ustuka 544. Kalimang bilang 629 minus 17 equals 629 minus 17 equals uwa kagaling mo 612. Magaling, pagtagumpayan mo la, deng gagawan ngan. Isa-isip, keng pamagbawas o subtraction at tamong ausan na minuwen, subtrahen at difference. In minuwen, apin ding numerong atsu keng babo o numerong papakit amatas a bilang. In subtrahen, apin in keng baba o papakit ang mas mababang bilang, apin rin in numero na papakit kung makanano karakal ing babawasan keng minuwen. In difference, apin ing magsilbing sagot keng subtraction. Para aibi ing pakibat na alang gagamit a lapis at papel gamit ing isip, ayusan tayo keng isip ding numero ayon keng karelang place value. Pitapatla ding aduang numerong at keng ones at tens. Ibawas tayo ing aduang numero at keng ones place, kaya rin naman ing atsu keng tens place, at ibabaya ing atsu keng hundreds place. Ngeni subukan tamo ing kekang abalo. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno, magbawas gamit mo ing isip. Mumunang bilang, ibawas ing 25 keng 149. Ibawas ing 25 keng 149. Uwa ustuka 124. Kaduang bilang, bawasan ing 675 at 23. Bawasan ing 675 at 23. Uwa ustuka 652. Katlong bilang, magbawas kang 51 keng 876. Magbawas kang 51 keng 876. Uwa ustuka 825. Kapat a bilang, nano ing pakibat kung bawasan meng 38 ing 878. Nano ing pakibat kung bawasan meng 38 ing 878. Uwa ustuka 840. Kalimang bilang, atin kang 175 at pialungan kotse, pinyeme ing 52 keng kekang kapatad. Pilan na lang kotse deng mitagan keka. Atin kang 175 at pialungan kotse, pinyeme ing 52 keng kekang kapatad. Pilan na lang kotse deng mitagan keka. Huwag kagaling mo, 123. Pamanyugo, ibiye ang gustong pakibat gamit mo ing isip. 989 minus 38. 989 minus 38 equals uwa ustuka 951. 388 minus 17. 388 minus 17 equals uwa ustuka 371. 258 minus 42 equals 258 minus 42 equals uwa ustuka 216. 745 minus 24 equals 745 minus 24 equals uwa ustuka 721. 497 minus 45 equals 497 minus 45 equals uwa ustuka 452. Karagdagang gawain, ibiye ing difference gamit ing isip. 575 minus 22. 575 minus 22 equals uwa ustuka 553. 635 minus 34 equals 635 minus 34 equals uwa ustuka 601.
198 minus 42. 198 minus 42 equals ustuko 156. 979 minus 74 equals 979 minus 74 equals ustuko 905. 688 minus 44. 688 minus 44 equals ustuko 644. Ngeni muntatana king aralin 1.3. Pamagbawas kareng numero keng isip alang pamag-grupu gamit ang gustong istratehiya 3-digit na numero ning hundreds. King leksyon na ini apalawak me ingke kang kebalwan keng pamagbawas ning 3-digit ang numero keng hundreds gamit mo ing isip. Bilugan ing letra ning gustong pakibat ibawas gamit mo ing isip. Unang bilang. Nanuya ing pakibat kapag binawas me ing 57 keng 297. Nanuya ing pakibat kapag binawas me ing 57 keng 297. A. 239. B. 240. C. 241. Ustuka. B. 240. Kaduang bilang. Ibawas ing 72 keng 896. Nanuya ing difference. Ibawas ing 72 keng 896. Nanuya ing difference. A. 824. B. 854. C. 875. Ustuka. 824. Katlong bilang. Kunanya ing 10 king 190, pilan ing maging pakibat. Kunanya ing 10 king 190, pilan ing maging pakibat. A. 170. B. 180. C. 190. Ustuko. B. 180. Kapat a bilang. Ibawas ing 92 keng 694 nano ing pakibat. Ibawas ing 92 keng 694 nano ing pakibat. A. 602. B. 604. C. 608. Ustuka. A. 602. Kalimang bilang. 198 minus 56. 198 minus 56. A. 132. B. 142. C. 152. Kagaling mo! D. 142. Basa niya yung kwento, pakipatanla den kutang kayari. May kabentayang 786 na pirasong prutas ialing rosa ng nilabas a Domingo. Ngening Domingo naman, may kabentayang 524 a prutas. Kung ibawas ing prutas ang mebenta ngening Domingo, king abentana milabasan a Domingo, nanuya ing sagot. Pilang prutas ing abentana ang aling rosa ng milabas a Domingo. Pilang prutas ing abentana ng aling rosa ng milabas a Domingo. Ustuka. 786. Kadwa. Pilan prutas ing abentana ngening Domingo. Pilan prutas ing abentana ngening Domingo. Ustuka. 524. Tatlong bilang. Nano ing pakibat keng kutang king kwento. Nano ing pakibat king kutang king kwento. Kagaling mo! 262. Agyume pang ibye ing sagot gamit mo ing isip? Opo, kagaling mo! Base king kwento, may kabentaya ialing rosang 786 pirasong prutas, 524 na prutas, para akwa o ay ibye ing pakibat gamit mo ing isip, lawen at intindyang masalese ing paliwanag. Keng
Keng pamagbawas of subtraction at yung tamong ausan na minuwen, subtrahen at difference. Yung minuwen, apin deng numerong atsuking babo o numerong papakit amatas a bilang. Yung subtrahen, apin yung keng baba o papakit ang mas mababang bilang. Apin rin yung numero na papakit kung makanano karakal yung babawasan king minuwen, yung difference apin yung magsilbing sagot king subtraction. Para aibeya yung pakibat ang mabilis, gamit mo yung isip, ayusan tayo yung isip deng numerong ayon keng karelang place value. Pitapatla deng adwang numerong atsukeng ones at tens. Ibawas yung adwang numero na atsukeng ones place, kaya rin naman yung atsukeng tens place at inkeng hundreds place. Minuwen, subtrahen, difference. 786 minus 524. 6 minus 4 equals 2. 8 minus 2 equals 6. 7 minus 5 equals 2. Ang sagot, 262. 648 minus 123. 8 minus 3 equals 5. 4 minus 2 equals 2. 6 minus 1 equals 5. Ang sagot, 525. 857 minus 323. 7 minus 3 equals 4. 5 minus 2 equals 3. 8 minus 3 equals 5. Ang sagot, 534. Keng pamagpaliwanag ka rin papakit na subtraction o pamagbawas alang pamag-grupo. Ngayon subukan tayo in kekang abal. Isulat in difference gamit mo in isip keng pamanyagot. Mumunang bilang 796 minus 423. 796 minus 423. Uwa, ustuka, 373. Kadwang bilang, 934 minus 821. 934 minus 821. Uwa, ustuka, 113. Katlong bilang, 475 minus 113. 475 minus 113. Uwa, ustuka, 362. Kapat a bilang, 346 minus 201. 346 minus 201. Uwa, ustuka, 145. Kalimang bilang, 536 minus 213. 536 minus 213. Huwag kagaling mo, 323. Gawain malaya 1. Sagutan keng kapamilatan ng pamagkwenta keng isip. Mumunang bilang, 854 minus 123. 854 minus 123. Uwa, ustuka, 731. Kaduang bilang, 837 minus 215. 837 minus 215. Uwa, ustuka, 622. Tatlong bilang, 773 minus 213. 773 minus 213. Uwa, ustuka, 560. Kapat a bilang, 544 minus 140. 544 minus 140. Uwa, ustuka, 404. Kalimang bilang, 897 minus 455. 897 minus 455. Uwa, ustuka, 442. Pamanyugok 1.
Mumunang bilang, ibawas in 100 keng 430. Ibawas in 100 keng 430. Uwa ustuka, 330. Kadwang bilang, kunan ing 200 keng 364. Kunan ing 200 keng 364. Uwa ustuka, 164. Tatlong bilang, nano ing pakibat kapag ing 211, binawas siya keng 752. Nano ing pakibat kapag ing 211, binawas siya keng 752. Uwa ustuka, 541. Kapat a bilang, magbawas kang 342 keng 879. Magbawas kang 342 keng 879. Uwa ustuka, 537. Kalimang bilang, ing 579, bawasan niyang 123, nano ing sagot. Ing 579, bawasan niyang 123, nano ing sagot. Uwa kagaling mo, 456. Gaway nga ting kayantabe tu. Pantunan king kabilang dane ing ustong pakibat, ibawas gamit mo ing isip. Mumunang bilang, 275 minus 103. 275 minus 103. Uwa ustuka, C, 172. Kadwang bilang, 477 minus 112. 477 minus 112. Uwa ustuka, B, 365. Tatlong bilang, 426 minus 302. 426 minus 302. Uwa ustuka, D, 124. Kapat a bilang, 369 minus 140. 369 minus 140. Uwa ustuka, E, 229. Kalimang bilang, 589 minus 330. 589 minus 330. Uwa kagaling mo, A, 259. Gawaing malaya 2. Ipeya ing kabuan gamit mo ing isip. Mumunang bilang, 967 minus 100. 967 minus 100. Uwa ustuka, 867. Kadwang bilang, 874 minus 232. 874 minus 232. Uwa ustuka, 642. Katlong bilang, 759 minus 247. 759 minus 247. Uwa ustuka, 512. Kapat a bilang, 895 minus 154. 895 minus 154. Uwa kagaling mo, 741. Kalimang bilang, 497 minus 125. 497 minus 125. Uwa ustuka, 372. Pamag-grupu 2. Ibiyeya ing kabuuan, ibawas gamit mo ing isip. Mumunang bilang, ibawas ing 100 keng 430. Ibawas ing 100 keng 430. Uwa ustuka, 330. Kadwang bilang, nano ing pakibat kapag ing 400 binawas me keng 575. Nano ing pakibat kapag ing 400 binawas me keng 575.
Ustuka, 175. Tatlong bilang, ing 679, bawasan niyang 100, nanu ing sagot. Ing 679, bawasan niyang 100, nanu ing sagot. Ustuka, 579. Kapat a bilang, ibawas ing 200 keng 495. Ibawas ing 200 keng 495. Ustuka, 295. Kalimang bilang, magbawas kang 600 keng 876. Magbawas kang 600 keng 876. Kagaling mo, 276. Magaling, pagtagumpayan mo la, ding gagawan. Isa-isip, keng pamagbawas o subtraction, atin tamong ausan na minuwen, subtrahen, at difference. In minuwen, apin deng numerong atsu keng babo o numerong papakit amatas at bilang. In subtrahen, apin in kekang baba o papakit ang mas mababang bilang, apin rin in numero na papakit kung makanano karakal ing babawasan king minuwen. In difference, yapin ing magsilbing sagot king subtraction. Para ay biyaya ing pakibat ang mabilis, gamit mo ing isip, ayusan taya king isip deng numerong ayon keng karelang face value. Pitapatla ding adwang numerong atsu keng ones at tens. Ibawas ing adwang numero na atsu keng ones place, kaya rin naman ing atsu keng tens place at ing keng hundreds place. Isagawa, ibawas gamit mo ing isip, kulayan lang maluto deng gustong pakibat. Mumunang bilang, 560 minus 200. 560 minus 200 equals 360, 260. Ustuka, 360. Kaduwang bilang, 542 minus 142. 542 minus 142 equals 410, 400. Ustuka, 400. Tatlong bilang, 754 minus 411. 754 minus 411 equals 343, 443. Ustuka, 343. Kapat a bilang, 934 minus 412. 934 minus 412. 522, 532. Ustuka, 522. Kalimang bilang, 495 minus 291. 495 minus 291 equals 304, 204. Kagaling mo, 204. Pamanyubok, ibiyaya ing gustong pakibat gamit mo ing isip. Bilang 1, 769 minus 104. 769 minus 104. Ustuka, 665. Kaduwang bilang, 529 minus 113. 529 minus 113. Ustuka, 416. Tatlong bilang, 743 minus 323. 743 minus 323. Ustuka, 420. Kapat a bilang, 359 minus 120. 359 minus 120. Kagaling mo, 239. Kalimang bilang, 932 minus 501. 932 minus 501.
Uwa, Stuka, 431. Karagdagang gawain. Ibiya ing kabuanda reng makatuking numero. Bilang 1, 569 minus 234. 569 minus 234. Uwa, Stuka, 335. Kadwang bilang 768 minus 138. 768 minus 138. Uwa, Stuka, 630. Katlong bilang 423 minus 112. 423 minus 112. Uwa, Stuka, 311. Kapat a bilang 657 minus 232. 657 minus 232. Uwa, Stuka, 425. Kalimang bilang 876 minus 254. 876 minus 254. Uwa, kagaling mo! 622. Hanggang mo, Kenny. Paalam!